Siglo tao po para kay Muratso Imperata laban ng COVID-19. Kinaginig pampo ng anak, ang poning banal na Espiritu. Itamangan po. O mapamakalulu, ang po mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pombi. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig nilang dakal ang kasakitan kaya kami, at may kamatayan na karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing balikdan mo kami kinlugod, at iyatsyat mi kaya kami ing makaulong mong gamat. Ing takot mi sakit at kamatayan, alinan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, at tabayan mo laring taong mititukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakalat na. Bendisinan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing misalunan, ban makasayula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ng sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayop na lasanang malalagwa, ingatan mo lang rin nilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit ka panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ning sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Mananon sanang pauli ning masabal, at mamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabius kami nga ng kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbahin loob at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Lalaw na puning kayampunan mo, magsaktal kami magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili iaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, lunebagkos mo kami kabos kisablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Pato na naming Santa Monica. Kilagining pa ang puaning anak, ang puaning banal na Espiritu. Luklok taong po. Kabeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Maria Lourdes Tapnyo, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan King Aldorang Kebaitan, di Monsignor Antonio Bustos, Eliseo Pelingo Jr., Father Mark Iris Santana, at Sian Philip David. Safe travel ng Maiden Torres. Special intention, Diz and Lita David and family. Palaking malalagwang kapaldanan dari Monica De Leon, Angelina Lising, Remichi Mateo, Angel Pajardo, at Bianca Lising Santiago. Paraking alananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel,
Arlinda, Domingo Jr., Juanita, Francisco, Domingo, Carlos, Teresita, Let, at Ding Maldang Kaladwaking Purgatorio. Talakatapon makiabe king dalit abang muklat. King lagyuning pa, ang poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Ing Ginoo manatili kay kayo. Kabang magsadya tamong magmasusi king misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing katamong pamagkulang, at manyawad tamong kapatawaran at sikanan king Ginoo. Iyagkastangin ing mignanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal po. Diyos sa may payang puto, at kaya kayo kapatad, huling niyo kasala kumina, iniisip, mahanwat dapat, at niyayaliwang kakulangan. Huling niyo tayo panigapo ko Santa Maria ang Kapilan ng Birhen, karing sablangang Melampon Santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po kung Diyos sa ginukan. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Pakalulugin mo, pakalulu. Pakalulu Kristo, pakalulu. Pakalulu Kristo, pakalulu. Pakalulu Ginoo, pakalulu. Nalangin tamo. Oy paming mayupaya, ibuklat mo ring matami, banakit, ing dapat ning gamat mo, king ningning ning pamaglalang, king sintinga ning makataong biye. Ing yatong tuknangan mi, pe panibalan ning gamat mo. Saupan mo kesa ng lugod karing kalam abinye mo, ban ikeng sablang mikakapatad, mirakayanan kami king kekang kanuanan, at takman ning tula ning biye king kekang arapan. Iti nga naduan king kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibye at mag-ari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibot,
king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Corinto. Asa sa lugsugan na ning Espiritu, ing sablang bage, pati na ing mga lalam ng parasan ning Diyos. Nino ing taong makibalo, king isipan na ning tao, subali mo king Espiritu, aatsukeya. Inya alang makibalo king Diyos, nung aliwa mo ing Espiritu na. Aliwa ing Espiritu na ning yato, ing tinggap tamo. Ing Espiritu at tinggap tamo, yo ing Espiritong ibat king Diyos, ban abalo tamungan, ing sagblang kalam, apig kalub na ning Diyos, kaya katamo. Uli na niti, kami magsalita karing amanong tiro na ning kabyas ng tao. Nune, karing amanong tiro na ning Espiritu, ban apalinomi, ing katutuan espiritual, karing panuklangan na ning Espiritu. Dapot, ing ena panuklangan ning Espiritu, ena lamalyaring atanggap, ding kalam, amanibot king Espiritu ning Diyos. Enala siguradong ay intindihan, alalang kabaldugan para kaya, uling ing ulagara, malyari mong mayakit, agpangking Espiritu. Ing taong panuklangan na ning Espiritu, balo ng atulan ing ulaga na ning sablang bage. Dapot, alang ninuman makapanatul kaya, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Nino ing makibalo king pamisip na ning Ginoo, nino ing makayibye kausukan kaya. Dapot, at yung kaya katamo, ing pamisip ng Kristo. Amano ning Ginoo. Makatuliran niya ing Ginoo, king sablang dapat na. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo, banaya ja king pamimwa, at kukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing keyang lunos at yuking sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka, ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ipakilala doring sablaring mayupaya mong dapat at ing maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamagari mo alang kapupusan, ari ka kapilanman. Tapat ya ing Ginoo karing sabla ng pangako at pawang ang mayap ing dapat na sa saupano ring maliligalig at tatalakad na la, retang at yuking kabiguan. Kristo Jesus, akyakatang talapagligtas, liakonan na ing upaya ning kamatayan, at pepakilala na ing alanganga kapamilataning mayap abalita. Ing Ginoo manatili age kayo. At kaya paantin mo rin. Pamipasyag king maya pabalita, agpang kang San Lucas.
King panaw na ita, mintaya Jesus king Capernaum, ing metong karingbalen ning Galilea. Tiro na laring tao king aldo ning Sabat, meniglolangan king pamanuruna, uling ing pamagsalita na ating kayupayan. Ating metong nga lalaki king sinagoga, amaki espiritong marawak. Kinulisak yang masikan nga na, nanuing buri mo ke kami, Jesus ning Nazaret. Minta kawari keti, ba mo keng lipulan, balo ko nung ninuwi ka, ika ing banal ng tubod ning Diyos. Nga nang minuto si Jesus king espiritong marawak, manahimik ka at lumuwal ka king lalaking yan. Bitbat ne ning demonyo ing lalaki king arapanda. Linwalya keya at ene penasakit mang bitasa. May nga pamulala ring sabla at ngara king metong at metong. Nanong klaseng pamagsalita yan? King mipnong kayo pa yan, ayo yutos na lang Jesus ding espiritong marawak at mamintuno man keya. Ating balita tungkol kang Jesus, may kalat king sablang sulok ning lugal ay ita. Ing mayap ng balita ning katamong kaligtasan. May pagat panapon po kay kayo man. Imbalang parti na ning katamong katawan at iniyang kapangyarihan at inyang upaya. Pota pong linawin na kang marok ning metong nga tao at inyang buring ipaywatik. Potang ing dila ing asbuk na ning tao at inyang sinabi makapanasakit ewari tatagos kim puso. Bawat bahagi ng ating katawan ay may kapangyarihan. Ang mata na nakakakita, kapag tiningnan ka ng hindi maganda, ito ay may kahulugan. Kapag ang ating dila, ang ating bibig ay nagsalita ng hindi tama, maaring mga masasakit na salita, ay talaga naman pong nakakasakit ng damdamin. O kung ang sinabi ay mga salitang nagbibigay inspirasyon, ikaw ay magkakaroon ng motibasyon. Ang ating mga kamay, maaaring makapinsala at makaligtas. Ang ating mga daliri, kapag dinuro mo ang ibang tao, ikaw ay nang-aalipusta. Kung namang ginamit mo ang iyong mga kamay upang tulungan ang mga nangangailangan, mas mabuti. Ginamit mo ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng Diyos ng tama. Ang iyong mga paa, kapag ginamit mo ito sa tama, ikaw ay magmimisyon. Nung gamitan mong masalese rin kang bitis, miras ka karing lugar, amangailangan sao. Bawat bahagi ng ating katawan ay may kapangyarihan. We have authority. And this kind of authority was given to us by our Lord Jesus Christ, the source of all power and strength. Kempong ama ng Kapampangan, awsan tayo pong kayo pa yan. No? Upaya. You have the power. You have the might. You have the strength. You have the will to do anything you want. Pero lagi tamong tandanan, iti meni batan king Gino. At nung emo gamitang miyamasamas at masalese, mi pahamak ka. Mi paroro ka king kekang biye. Kayo pa yan. Anya pong malati kami at atandanan ko, pota pong penasakitan me, o gewan me, megipateka, nga nung sabyanan ng pengarim, panupaya mo ne. Elipusto, pagpasensyahan mo ne. Pagpasensyahan mo na. Panupaya me. Nung palang balikan tayo, yung ama nung upaya, mga tulid pamanggamit
king karokan, nune upaya, amip nung kababan at lugod. Panupaya me. Na sinabing, gamitan mo yung kayupayan mo, bang panasakitan me pang lalo. In the gospel for today, we have heard Jesus speaking with authority. In ginutang Kristo at inyang kayupayan, anyapin, menakit yang taong misasaniban, marawak ay espiritu. Nanong gewana, se penyabyanan ne iting marawak ay espiritu, at mekoya ing demonyo king katawan nanitang tao. Gemitanin ning ginuing kayang kayupayan, bang iligtas iting taong miyayalipan, marawak ay espiritu. Upaya. Penupaya ne, ligod ne, segip ne. Siguro po ing masanting ikutang tamo king kaya katamong sarili, makanano kayong gagamitan ing upayang bibigyan na kanako ning Ginoo. Metong kang ima, makanamong didisiplinan ng anak mo. Metong kang tatang, makanan mong luluguran ng pamilya mo. Metong kang anak, nanong upayang ating keka, makananong kayong gagamitan. Metong kang public servant, magobra king gobyerno, how do you use your authority? How do you use your power? Are you a good influence or a bad influence? Let us all remember that the authority that we have, the influence that we have, all comes from God, the source of all power and might. Nung ilako ning ginukekayan, alang malyari keka. Anyapin lagi tamong pakatandanan, ing dimut akayupayan apig kalub na ning ginukeka, gamitan meng miyamasamas, bang eka mi pahamak. Amen. Ginoo, pakiramdaman mo saring panalangin mi, balo mo ring kekeng pamangailangan, dapat kailangan mila namang ibalangkas din kaya duwanan mi keka. Ngaming manalangin, Ginoo, itabi mo kay kami inganggang marawak. Ulitan tayo po. Ginoo, itabi mo kaya kami hanggang marawak. Para ka ring pamuntok ta king gobyerno at king pisamban, ban akilala ra, ing kaya katang panamdaman, apamangailangan, at kapamilatanan iti, ing karelang pamanimuna, miyakma karing bage tutu para kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itabi mo kaya kami hanggang marawak. Para karing miyembro ning kaya katang parokya, abinang mangailangan sao, ban maging makabuklat lapilubluban, king grasya ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itabi mo kaya kami hanggang marawak. Para karing pengari at anak, king kaya katang parokya, ban atalastas da, ing mitutugmang tagimpan, ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itabi mo kaya kami hanggang marawak. Para king balang metong kaya katamo, ban parati tang ating kamalayan, at tatanggapan, king ikristo, tunay ang atsu, king para tang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itabi mo kaya kami hanggang marawak. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Salamat o Diyos, king pamakiramdam mo karing kekeng kayaduanan, emi parating atatalus, nung makanano mong ipagkalog, dingke kaming kapagnasan. Dapat abibita sa aming tinggap mula, kapamilataning balugbog, amip nung simpatsya. Kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. King
Manalangin kayo kapatad, baling kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupay ang tutu. Tanggapan na sa aning daon karinggamat mo, ikakabulit kadagay ng kayang lagyo, ikakatamos ka sa plala, imamilom ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo rening ayin a piniliming, ibad ka rin kay kang dakalakalam. Manan na sanang deting misteryo, pagpabanalanda kami, at tayiran papunta king alananggang ligaya. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili ake kayo. At kaya ka ang timoy, Yat nayo ring puso yu. makayat na no ingin, Pasalamatan tayo ing ginu a Dios tamo. hindi karapat-dapat at matuli. Tuneping karapat dapat ang pumatulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan karino ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Iya, ing kaya kang amanu, aking kapamilatana, lelangan me ing meto yato. Yaing talapangabos, at inubod mo, ban ikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Espiritu Santo, mi katawan niyang tao at mi bayit king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, ban italakad ne ing meto nga banal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na aking krus, ban sintangane ing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling mye. Ulinanita kambering sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe king alang tuknang dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos mayupaya, ibuig manwa, at ikamot kinken, ang ligaya, Hosana, Hosana, kingkang katas-katasan, wano'y daratang, kinlagyo, ring Ginoo, wano'y daratang, kinlagyo, ring Ginoo, Hosana, Hosana, kingkang katas-katasan, wano'y daratang, kinlagyo, ring Ginoo, wano'y daratang, kinlagyo, ring Ginoo. Tunay kaping banal o ipa ing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita pagparalumpumi, pabanalan mo sana reting ayin king Espiritu mo, bamparake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuane ing tinape, at pepa salamat siya keka. Piraso ne, binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, kananye, iti yaing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuane ing kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. At binyene ing kalis karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iti ay ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talananggang tipan. Ami bubu para kegayu at para karing sablang tao. Bangketa, mipatawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Sinublia, Cristo Nanamya, Nanamya, Inyangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw mi akeka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang sublingye, at ding sablang me ngayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alananga, bang kayabe ng Maria ing Birhen ninduning Diyos. Kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutubo. Kagumning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristo ke kaming talapangabus.
O ginuming Hesu Kristo, as sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning ke kang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman king alananga. Ing kapayapaning ginuman at ilisang parati kaya kayo. At kaya ka pinurin. Ipakit tang mikakan metong tamu king kapayapan. Cordero ning Diyos, amilala ko, king kasalanan yato. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalakok ing kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king apuna ning kordero.
Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, tinlugod mo at linga. Salamat, king pakamalmot pamaningan. Salamat po, salamat. Manalangin tamo. Oy paming malugod, tatanggapan miya ing sakramento, akapag masusyan, king kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubli ng Mebye Kristo ang kekang anak. Manan na sanang ing iding kalam, idala na kami king alanang gaming kaligtasan. Idiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kay kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang datu, ing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Yarining misa, umen ako king kapayapan. Salamat in Diyos. Iras na uminyagan, ipabikawan itangan, bendisyon ni Diyos lawit luwan, kekanayang pagkakalan, masantin niya'y balita, akekang ipanikala, Kristo yasang kekang dalan, nukarin man, ikut